Leaf core, selain daripada tolong you punya hati, liver, dia akan tolong pinggang juga. Kerana saya nampak testimoni seorang kawan, dia punya dulu pernah pengalaman liver rosak betul-betul teruk lah. Sampai SDLT 1,000. Kemudian dia itu waktu many 10 years ago. Tapi so sekarang lepas tu dia so baik, dia pun start ambil liver punya tonic protection punya all this milk thistle everything dia ambil. Tapi dia kata ambil berpuluh-puluh tahun tak rasa apa, tapi so far protected lah. Tapi tukar pada leaf core yang sudah normal punya liver function lagi normal. Dan dia punya creatinine itu further improve. Dia bukan normal sangat lah. EGFR maybe last time 80 plus now become 90. So dia nak normal lah. So I mean one thing I'm very sure kalau tak kacau you punya kidney, some more improve the kidney. Then I see the theory behind. Memang kalau you begitu cakap you check check sekarang Google boleh check GPT check what's the link between liver and kidney. They give you a lot of research and study. So that liver healthy, block itu semua toksin tak sampai lah kita punya hati pinggang. Very nice. Yes, that's why from that point can help a lot of people. Thank you so much, Doktor. Doktor specialist kidney tadi kan? Yeah, kidney specialist.